Где остальные? Он сказал сюда встать. Что, загородили? Позволь пройти, дорогой мой. Ага, спасибо. Салям. А там ерунда был. Татарча болмады. Урысчак надо булды. Bizga urush kerakmi? Да. Ассаляму алейкум, рахметуллах. Баракатуху. Салям. Прямо стали, прямо. Да. На тебя надежда. На меня? Она как все. Иди вперед. А тут полоса ты вот это. Yıllar ötüp bora turgaç qartaysam da, bükürüm шығып bitse de, halden toysam da, көңілім minemi yaş kalır, hiç qartaymaz. Жаным güçlü bulup kalır, halden taymaz. Пускай состарюсь я беспомощен и сед, и стан согнется мой под грузом трудных лет. Душе состариться не дам я никогда, она останется сильна и молода. Hayırlı gün, kadirli milletteşler, konaklar, Moskov'da Tatarstan Medeniyet Günleri keng kulaçlap ötkeriler. Moskovlilerini 3 gün boyuna көп türlü şaralar güder. Bugün biz büyük şairimiz Abdullah Tokay'ını eski alırga жыйындык. Дорогие друзья, дорогие москвичи и гости столицы, стало доброй традицией проведения Дней культуры Республики Татарстан в столице Российской Федерации. Москвичей ждет насыщенная и интересная программа. Сегодня мы собрались почтить память великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Мы приветствуем всех любителей творчества великого Тукая и всех любителей поэзии. Я передаю микрофон заместителю премьер-министра Республики Татарстан, полномочному представителю в Российской Федерации Ахметшину Равиль Калимуллевичу. Hürmetli milletvekiller, yurttaşlar, dostlar, konaklар, туганнар. Bu 6-cı yılında bizim tradisiya aylandı. Matur etip Moskvada Tatarstan günlerimiz durun. Baştan ol Tatarstan günü deb atasak, hazır indi Tatarstanның medeniyet günleri. Çünkü bizim bu bayramımız uzla 1, 2, 3, 4 günlerge
Менә быел да инде кичә бик матур гына үзебезнең Татарстанның яшь шагыйрьләренең шигырьләренә багышлап матур гына кичә узды. Менә бүген үзебезнең яраткан театрыбыз килде, Камал театры, матур бәйрәм булачак иртәгә, гала-концерт һәм шул арада бүтән чаралар уза. Шакира, безнең бу бәйрәмнәребез башланып китә Мәскәүнең уртасында иң изге җирләрнең берсендә үзебезнең яраткан Мөхтәрәм Абдулла Тукайыбызның һәйкәле яныннан. Чөнки менә бу традиция керде, бу еллар эчендә иң беренче чәчәкләр яраткан халкыбыздан иң матур шигырьләр, иң матур җырлар шуннан башланса, бу бәйрәм безнең киләсе елда да матур итеп була дип ышанып калабыз. Шакира, бөтенегезне дә тәбриклибез бу көннәрнең башлануы белән, бөтенегезне дә чакырып калабыз бүтән мероприятиеларга. И менә бүген инде килгәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Бу безнең кичәнең беренче эше булса, икенче эше матур итеп Асазылай йортында дәвам итәчәк. Бәйрәм белән сезгә исән-саулык теләгез. Зур рәхмәт сезгә. Дорогие друзья, ну а сейчас я приглашаю к микрофону заместителя председателя Совета муфтиев России и руководителя Татарской национальной культурной автономии города Москвы Фарисова Фарида Фарисовича. Hörmətli iqtaşlar, sevmişsiniz. Qan qardaşlarım, millətdaşlar, barınızın da Çin günündən selamlar. Ayrıca bizning sevimli xalqimiz dostlarımız. Moskva tatarlarının tırmanaları terimге ketken. Туған еліміздің ерек түрінде тамырлардан айырылып та татар болуны сақлап қалу бик зор мегаполисте бик ауыр. Біздің тағын бір күн шатлықлы, таныш езлеріні көру, яңа достар белән buluşу бик сыйындыра. Планырыбыз бик зур, бергә алга адым ясасак, эшләр тагын да уңышлы барыр. 100 еллык йортыбыз бер кем өчен дә тар түгел. Рәхим итегез. Иҗат итәбез, шатландырабыз, җиңәбез. Рәхмәт сезгә. Исәнмесез.
рахмет. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях любимые артисты легендарного татарского академического театра имени Галиаскара Камала. Дорогие наши, любимые наши, мы рады вас приветствовать на нашей московской земле. Давайте поприветствуем! И сейчас я с удовольствием хочу передать свой микрофон молодому артисту Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала Фаннуру Мухамедзянову. Dikkate layık hazırgı gün Tatarının yaşları. Aklama, bilmek, terraqi, mağrifet, hikmet bilen eğlenip hem nurlanıp durmakta her dayım başları. Mınday görünüş sinişinler indi min oldan bile. Dik bular bizge girek, dingiz tibi kavbasları. İste bu yemsiz bulut baştan gider, yavur yangır. Şavla vaktan su bulur tağ başları, tağ asları. Şirge rahmet kukçer yaşlarının izgi kasları yaltırar. İzgi kreşnin hançeri almazları. Dik yürmesin bağrı üzük, millet kiyip kaşsız yüzük. Biz onun pek sur fəxirli, şen, бриллиант kaşları. Уважаемые гости, приступаем к церемонии возложения цветов к памятнику Габдуллы Тукая.